Kunja masiptasa de Apjañaniu tatitun arunakap. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, verso 1, ukaujitata kaltasina. De Apjañani. Uka urunakanste re Herodesaja tatitun yaqep arkirina kaparut akesiaña kaltana. Hupasti Juana Hilapa Jacoboroja espada ampiwa hiwayayana. Judío naka ukamarak walita po inkasiste Herodesaja Pedro roja katunta erakinwa. Uka urunakanste han levaduranit antamank ani fiesta urunakanwa. Pedro roja katunta sinja Herodesaja carcelaru uchantai. Ukansti Pedro ha pusi tama soldado nakap ujata askanwa. Zapata masti pusi soldado utjarakina. Herodes asti Pascua fiesta kepa marcaru na era katapar unste año monana. Ukamau Pedro ha carcelatra soldado nakampi igual unje askana. Ukampis tatito arkirina kapaja diosatra oracionan han inektasa upatak maipjana. Herodes este karurua marca na era kateri sunifiskan uka urunja. Pedro ha pani soldadum pitaipina ikiskana cadena nakam chinuntata. Bainir soldado nakasti cárcel punkunwa unjasip karakina. Uka urunste akat jamatoa tatitun Angela paja Pedro roja carcelana unjtana mahacha kanarua kana kantana. Angelasti maisaro juparo llamtasinja ikita sartayaraki. Hiwasanakaja kuna pachateja Biblia artan kwatpalan qaltan ukatja atlisaja ukatja lupiraktanwa uka tatit Jesus sanarkan uka pachanakam hichapachan pejaneu yaqiaqajotikiti chiqpachan satatitu irnaqaski sapamainena kuna pachate campaña utki aruna qananstan ukaja más suma irna qaña ukaja Diosaja Angelaru kitanitaina humanakas Angelaja sumtiati chitaspaja anita titu ukhamlurkiti pastor evangelista naka hilanaka ukamata hupanaka utilice arunak qanancheña pataki hiwasaja huchat ampachesaja uthima samaraña makusisiña kun hamje humanaka huchanaka phap ampachesip mas hamka kamakiwa naya huchara rayatwa hani hiwasaja qespiasin katuqtante ni qorimpisa ni qolqempisa Chekasa tatitun cordero paste Jesucristun wilap toqewa hiwasa qespiasinja katoqtanja. Tatitu ampashtistu huchanakasata hupaja unist erakiwa kun jamas hiwasa tuktaist. Hiwasa hucha trap ampasht esoertano. Tatituwa hakasinja unhtasiwa hiwasan hakawisen ukasti wali muspkañarakiwa hiwasan chimasa chayaqtiwa kuna pachete biblist arta kwatlit arakta kwatlikas ukatsti uka arunakaja nayan chimaharu utasi ukatnaroch amanchito inayasti kusisitawi khataste Chakpachansa, Hanisa inairaham unikatxti, ni arups istkaraksti, aka amparaham yamtkaraksti, pero aka qelqatana kapanuga naroq chimaq yamt'itoja. Naro churitus hamaraña, kusisiña, yaosaña, suquatq sartich amanchito. Ukawa, wali hiwasaroq tatituroja, yupaychayistoja. Hanipuni nayaja, amuyuhanja pastora kirist ukajutikitante. Nayahanja que pastora kirist sayatua.
Kuna pachete iglesia sartanukaja, kan pachanawa. Naja, kuna chimahati kanukaja. Ukat hanak katokawai tama chima wacht awi tokena. Ma chacha na ikamaja na ik arsto. Chitira kiste na yerus katoket na ipalka ukas katokas pasti gestia sinchte sayato. Na yahan hamakipuet kiristi sistanua. Chikan sani unak sumiat parlanya. Hani unak sumiat kayati parlanya. Ukam arunak kananchkas aha hani iausan puet kayati. Nayaha gespiasin nayaha uchet ampachesin katokanyahanha. Waltat presidente nakawa katokoy gespiasin ha kuna pachete arunak kananchtukaha na ankah markano karusartha evangelio na kananchta. Wali hach kargunina ka presidente na kupanaka east apre kwata toka prespesinga pastor sapreta cheka sa traduction at abesaha magit pero kampa che kupanaka yam tata hikata sipre Dios saha tatito aruna kapawa kupanaka stu karuna kist asaha chaiste se prechimana kuna pachete qashunak oishiktan aruna kistan ukahliam teo Chekasa kores kolkach chaktip tukusirikiwa. Pero tatitun aruna kapas hani piniu hupaha tukuskaspati. Wilap tokewa kespiasin katoktanha. Tatit Jesusan wilap toke. Ukapacheha. Chekansa. Diosaha. Hani ukam chimahah utkitante wali yao sanyampi machimus ito masamaraña kusisiña chama ukanak churi tatito hiwa cruzana ya khepana khani ukhamakaspati sapkhepi ya khepana khabira muit eires mauna yakhsapkhewa nanchi mahanha tatitun aruna kapaha put ituna yaroha taqich amapampi yao sanyampi una yakhkato karaktha kwatkhana yaosto upachurita maraña kusisiña ukaste idas mainahan amuit askchip hechos capítulo 12 con lit tanja uko uruna kansti ze ero de sahata titun arkirina yaqip arkirina kaparut aqeseña qaltana hupasti Juanan hilapa Jacobon espadampiwa hiwayayana judiona ksi komaraki walita punjasinja ero de saha Pedro roja katuntera kinwa uko uruna kansti male badurant ant manqaña fiesta oran urunwa ero de saha Jesucristo Haniuka aski kirti haniu tatit Jesus hakt kaspati sanwa erodas reja ukataw tatito Jesucristo yao sirina karo arkana qeña qaltana ukataw katjana Pedro kuna pachete biblit atanuka 5 kamsisa 12:5 como Pedro carcelan soldado na campi wali unchataskana ukampista titur arkirina kaha Diosat oración haninek asaw mayipkhana ukatha hiwein munan hata titur yaw sirina karo ukata karsela yawintay Pedro roja karsela rusari kwan yawinta taskanwa kwat kunslureja Pedro karsel yawinta taskanwa yaw siraqena kasti tatitutual mayipkhana ukat ero de sakaruru markara ugsiskan Pedro pani soldado naktaipino ikiskana cadena nakam chinuntata maini soldado nakaste cárcel punkunra kunjasipkana
con unja sinwa tatituna Dios sana ch'amapa uñist esina. Nach pastor jamaja tatitun ch'amapa uñichtua. Haniuma chachet toqekiti Dios aulure. Maha qenay jamaja. Kons nach luriristra. Shikat pacha iglesia bibliata tatituria osayata. Hishkat pacha. Makon siata sapkheriuna roja. Tatituna aruna kapaja. Chuyumaja no wala onjtasinja. Naja aruna kanacheskeat evangelio nakha. Haniu sumja palkarakiate. Pero hakenaka istapkan okanaka Dios sawa llamktaskana kitenaka istkan okanaka huchatrap ampachezepjano chimanaka pachallhtano haniuna istiriktu karunak hasapjano neja wal pineja tatituna arunakapja presidente nagarqananchirita naja evangelio nak prepartu predictu panakaja istano walisum untat hachar apta taqenaka istapjana ugatqatatitun arunaka istasqa panaka qispesin katuqapjana ya anqaq markana karusarta per haniyatki uka markana arunaka parlaña per traducción ampina qananshqa ma wali hachar apta taqi ukanaka upanaka ukunjapjana uka ero de sapchacha kitina kateja tatitria sapkan ukana karo hiwen amtan hupaja uka pachasti ya qepana karoja iglesia kirina karo katunta esa hupaja wal hiwarayan hauqayan kasalor yawintayan ukamanwa kot judío nakasti ukamawa tatituria osapjana uña sawa Pedro Rojliawinta y Carcelaroja. Ze ero de saja. Hani munkanti Diosaria osañapja. Ukala hilir hakenakaja tatituria osapjana. Upanakaja walikusitapjanwa. Ukatja hiweya yano Pedro katunta sense yawinta tano Carcelaro. Uka erodes reja tatituria osapkan ukana karuk hiwarayan ukat kunas kamachan ukanja Pedroja cárcel man khana walja soldado no como injataskano ukat khu Cristo ria wasirina kaha wal pin oración han inek tasawlura phana le tapkhanianika Ukamau Pedro cárcel soldado na campi wali unjataskana ukampis tatitor arkirina kaha diosat oración han inek tasawu pataki maipkhana Koja Jacobo Juan ukan hilapasti chaja Pedro daki upaja katunta tanwa ukatja hiwhatapatsti charmante alwata sartra kwatra orasta kwatlup irakta nayaja ukama urkipanja tatitoja nayeroja amueta haqeta que hualich amjamakiwa se ero de saja ukapacheja ukatra cristiano qaltapjanwa qananchen arunak yaqapanaka yaosapje ukapachejero unisepjan yaqapaqenaka kwatra Pedro rukatunteyanak hiweñataki Pedro Hawali unjataskano cárcelanja. Tatituria osirina kahawal oración lura phana inanak asa mai phan Pedro takeha. Kwatra Pedro miskano kasti. Ze kitatana kiwenya pataki.
Kuna pachete uñichtanaja, Biblit tanoka. Amueta ari sañihamajaya. Cuando ahora que en Hakkasaja naya uñichtua tatito Jesús anchamapja. Kamau Pedro Hakasenan soldado na kamwali uñihatascana, ucampista titorio sirinekaja, Dios at oración haninek asamaisipkana. Ero deseste karuru marcana era kataro a irpsu, siskana uka urunja, Pedro Japani soldado na kataipinua ikiskana, cadena na kam chinuntata. Pascua kepato apsimunanaja. Ukamo Pedro Hakasenan soldado kawali unjas daskano ukampista titun arkirina kapak diosat oracionan inect asama isipkana Pedro Hawali yawasañane kwat Pedro tekiu para ka orasipkana Pedro ha ampara sangaskiu hiwani wasano Ukata miembro na kaja. Ukatawa Pedro hiwenya te que paskiti supat arhat kaspati. Hiwata kaspasu kam amuya phana. Gotri tatituria wasirina kaskon surap. Hupani kun kamashte enshpidip kan solamitat diosaruki wa ora phana. Neo hakikiti diosaha hachachaman diosawa. Ukatawa Aka uhitanak palke ukha takpacha ka biblan ukapale. Kuna tan wakiske ukha upah waktiwa. Pastora saha. Natek amuet hat hamaki naya pastora kirista tiper tatituna roja aruna kaptok pal khayito ukat pastora tok tawaita ukat evangel khanancharak tichuruna kanaja. Ukat huchan kasipki yakhepaha ukanakah mischun khapkhewa. Kuna pachetekna khelgatwa unjatta mayampi mayamlit tukaha pa waran khepa maranakaha ukaha ukana kahlura sitainaha tatitoha hiwasan chimasanaha ma milagro uthio nayaha uka milagro unjaraktua katokaraktua nayaha ni Pedro ni Juanax ni Jacobuksa ma pastor akau ma kaukir pastores ukama kitna yaha hakena kam hik tapta kot evangelia tichta kun hams Dios saha tatit Jesus saha huchana kas ampache ois ukanak paltha kitisa isteha ukah moniwa chamanche sirakiwa Haneu hakas lurkiti, Diosau lureja. Diosarukiwa, hiwasaha, yaosanyasa. Haneu naira, Diosaru haneu naira sa munjitante. Nair pastorat per haneu unjti Diosaroja. Nayeha, Diosaha, nayan hakawe khanaha kwatsapuru irnaqina hakawe khanaha haniutu kui kiristi humana karpala saha Dios ahnat kuyapt esito upah irnaqiwa upah yattan wa kun ham supah trabaji iwasana kaha arum kamawa wasaip oha retirun kaphayato akatma hukam hachama hachaqullu pataru missukta kimsuru ma semana ukan kapta ukato kana tatitun anuna kap yateqapta palakipapta walta thaqena ka purintani phaja kun hams kotha Dios trabaje iglesia taipinja ukato naruj yaosañaja qalkitoja
chiqansa nayaq tatituru alabtana kusisipje cuatja olik muscañao ukuñijasaja cuatatitur yausatajatzti nayaja kun jamatsnaq pastorañaja hani waqti kaspanti pero diosaja naro waqt aitua cuat uñistanu mahaqajan tatur yausajiwija infierno rosari cuatja huchanakas laiku hiwatainaq tatitu ukhriyatqattano cuatja chiqansa kunapachit tatituqa irnaqki hiwastaypinqa ukat hiwasaqa haqeroqa awistana ukatqa truka kiptiu kititiqa evangelista kiyukaqa nayaq aruna qananchaskta walt'ata qanakawa ukatqa kusisipqiwa huchatqa p'amp'asht aysaqa anqaq markana kasartanqa walt'ata hach'ar aptata qanakawa ist'apqe ukatqa evangelista asaq upanakaqa katuqapqiwa qespiasipqiwa upanakachiymana kapach'alliqtiwa kathumana kampi palakipastan kunham supaq cruzan hiwatayna kimsuru thakta warakitayna hanhamak ukaya hiwiwa kwat kimsuru thakteja amuet hanhamaki ukamakas patanicha hiwasaq uñiqtanuwa nayaja hanisa iyawsañpuetkaja pero tatit Jesusawa chuymaq manqan haki na manqan haki uka chuyma tatitun chuyma panan chuyma hampaq mayaro tukti kuatqa aruna qhananshta kunapachatiqa tatitun aruna kapiawstukaqa uka haqinakaqa aruna ist'asaqa tatitun chuyma pajupan chuyma parmantarakiwa tatituwa irpaskisto yatichaskisto ch'amanchisto hanik maynisu kiti tatit Jesús unjiriqa biblit atana kunteq tatit Jesús akluratayna kwat yattano kun hamatana sukha huparoteq alkatan huparot yaustan huparok uñtatak sarantas tanokaqa kwatqa irnaqewa tatito hakawisanaqa naja sientua tatitoja nayaman qanchabajiski kuatnaroja yaqepana kasapje yawsapjetnaro siwa haniu tatituru Jesúsro yawsañasaq haqeq paliu han yatkasa chiqansa hishk'atpachwa naj iglesia sarayata huchaqat p'amp'asht ayastra kuartunka marajewa nan huchaqaq p'amp'ashataqtwa tatit Jesús akawara qerhutatayna crucificataw hupaq hiwaway huchanakas p'amp'ashtañataki hupaq hutawayatayna ukatawa hiwasaq tatitum haktanukaqa hani ukaqa ukhamakikiti kunatip tatituq perdón tikituqa ukawchiwmajarmanti nayaqa Dios pagartu tatituru hupaq huchaqa p'amp'ashatapatqa hiwas qespiasin katuqtana hani qorimpis qolqimpis paktanti ukaq qolqaq tukusir chaqtirikiwa tatitun cordero pa Jesucristo wilaptoqi hiwasaqa qespiasin katuqtanja qespiasiña tatit Jesús sawa huchaqat p'amp'asht'awaytu aleluya mayartuk t'asaki tatituru yupaychapqañani wilaptoqiwa hiwasaqa katuqtan qespiasiñja nayaja amuyatat qawqanayaqa huchiluri pachathan walinak wali huchararapuniatwa naja infierno sarañajan uñayt aqisiñaro qelqatanja
taqeni huchilurat palaiko usted Dios ampeja apano kutapjeo. Ukampisa Dios anach amun señap toquesti. Inachostakwa katoqesto Jesucristo toqerakio qespiarakisto. Taje uchana kasawa ampasht ataje. Ukam qilqatawa. Tatitun wilap toqeu hiwasa qespiatatanaja. Ukatawa lup tan hiwasaja. Wal Dios pagatan tatitoroja. Hano yatipki ukanak hano kamanak palamti sapjewa. Tatito hanak arsuski. Hiwas chimasan hakchiha irnaqewa tatitoja. Na hiwas taipin trabaki hani lokoktanti. Tatitoja parliwa tatito naruna kapja. Uspar hani huwa sa qespiasiña katoqtante qolqempisa qorempisa kaqchaqtir tukusirikiwa. Hani ukaja hiwa saroja ma qolqen pagaña ukakitan kuchasti tatit Jesucristo wa wilap toqaja hiwa saja qespiasiñ katoqtanaja. Tatit Jesús saja hiwa waiwa wilap wartasa hiwa san huchana kaslaiko. Nayaja wale huchararayato, han wali naxlurara kiriato, per tatit Jesusaja, natu huchatrap ampasht awajetua. Ukas chekasa, kelkatanja, ukam yatichistoja, y huasastiao saraktanwa. Nayajan wali naklur, tahaqen manzanap manqap, tahaqen oraqib, achunakap manq, stakaki, manzana, ukanaka. Naya uka huchanaka tua tatito qespirito. Qespiata tanicha. Pasirina caja, Estados Unidos Sarawaita, mahacha campaña luriri, mahacha salonana. Ukatra nayaja upanakaru yatista kun hamatsa huchanaka saq ampachatataina. Ukatra traducción ampi nayajanashta. Nach inglesa tipalan yatiristra nayak traduction am pikiu palasktra walt ataqenaka ujatrap ampasiasi chitruka kipta prekusisi preukama cheqansa walt ataqenaka watantash asipre hiwasaha ukanak unstanukaha wal kusisiraktanaha cheqa tatit Jesús ampiwa hiwasaha upam chiktataha aka oksopar hupaha ni inglés alemana kisa upanchi mapanotki ausanya tatito Jesucristo aruna kapawa hupao naroja irpanito tatito aruna kapto tanaya hukamo kasa tatito irnakewa ukasti muspar kañarakiwa cheqansa tatituru ya Jesucristo yausta ukat ukam sarkas tatitun takipanjamaja taqen humanakaja kun hamsa tatit Jesús irnaqi hakawina kamana hani wa naira instati hani aka amparampis llamqasnati petatituja hakaskiwa hani unhaskiti per hakaskiwa cheqasa an ukam per aruna kan hayati chistuwa ukatoqe par untanja aruna karu yao sañas saraki tatito aruna kaja yati chistuwa na ukapash peraki aruna kapja khanancharakja evangelio istirina kaja upana kaja istasaja katoqapjarakiwa cheqansa humanaka unhapjeritate hanejaya kutaqeja naya travesaja bula simoneja walta taqenaka utjarakeja tatit Jesusaja trabaji upanakampi kun hamsi wasaja unsnaja tatituna chamapja kun hamsa naya chimaj uñantitoja tatitoja
tatitum hakkasaqa mayana yanaptitu y waqt'awip katoqtnayaqa ichaqa walijiliriqtuqa awqiqtuqa ñuk'utaqa sanq'uqiwan kutiaqapaqa tiñisi maysapqituwa ukatqa hanq'uqa huk'am q'umawa kich'iyaratsa hakawiqanaqa hakkasaqa tatituna samaran churito kusisiña yawsaña waqt'awi taqi ukanaka lup'tukaqa nayaqa shk'atpachuwa nayaqa yawsa wayta tatituru hani uñihtinayraqanpi hani llamp'karaksa haniraki sumsa uñikarakti arunak toqiwa nayaqa hupar uñt'utqa arunak lit'ta kuat hupayanap t'ittu imaskitu irpaskitu ukanak uñiktqa naqwal kuti ukanakqa uñiktqa tatit hesajiwa saranpiskiwa haniw sirikti ukat ma tiempuroja nayaqa hilir haqeqtu akawra qatqña sarqchisa nayaqa nipuni lup'qteja nayaqa infierno rusaraja kunapachitiwa ukaja nayaqa cruzana wilap toqewa naruq q'umachiwaqitu p'amp'achiwaqitu taqa uchana kaqatqa haqeruqsistua tatitur yawsapqamsas tatit Jesusaqa sistu hiwasaruq humanakaqa infierno sarapqañamanu asasina pero hupawa ukat akasiñana katoqaway ukata huchana kasat p'amp'achawaysto qillqataski ukarunakaqa inach'usatakwa Diosan munasiñapatqa hiwasaru katoqisto Jesucristo toqirakiwa qhispiyarakisto hiwasa huchilurtanuwa tatit Jesusaqa hiwasaruqa qhispisto tatituna waqt'awip toqe hariqa wayqisto justo aqanak tukt'ayisto taqa huchana kasatqa hanq'u kunutsa huk'am hanq'u tukt'awaqistoqa hiwasa qhanaw shientanaqa tatitur yawstanukat ma tiempuroqa tatitu hakkasaqa kuatnaruq ikpo irpaskitu kunapachateqa haqina karqanaystukaqa naqa aruna qanaystu mayneqa munchiqa yawspat hankuchiqa hanirakis sapamaynit piendeqa kunhamtiq vibran litqa ukhamarhamarakiw nayaqpaltqa tatitoqa nayampi puniskano imaskituwa irpaskituwa yatichaskarakituwa chaqa wali hiliriqtuwa ukatqa nayaq sarqarakiw mauruqa hanina nanaqa kahanchiqa inasa imantataqchini alaqpachirunan ajayuqaq makhatawayqani ukatqa ukanwali kusisitaw hakaqa cristianunakaq tatitur yawsirinakaq hiuqasaqa chitisa hiuqasaqa vueltata haqtaspati haniwa qhamakaspati tatitun ajayupaw hiwasanpiskiqa ukluram akluram manqa hallukama haniw akam uñihtisa sirqa pero naqshientua alwajasartua nayraqataq kilt'astua tatitumpi palt'asta nayaqa ukama luraña waqt'ita kanaka akamaraki wasuru pasarakit uparu kat'ayt huma yanapt'istaqnaruqa sistua uktatitum hakkasaq ukamawa nayan uthitu samaraña hani kunan walt'ins utkiti hani seqolqaniykaqa tatituq nampiskiwa nan han wal t'añanakaqa tatitur kat'aytawa na yaqapanakaqa pastorat nayaqa pero yaqapanakaqa autonax alasichkuna wachani ukaqnaruqa aski waytkituti kunapachit ma campañsharqa
walt'ataqinaka ukan khatanta chesipki awisa walt'atarsa kanki hallo kamko tupanakara palhaita kunham nayaqkunham statituriawasqa upanakahiyawasapqarakiwa ukat upanakasti rukakiptapqarakiwa hanisay yamt'tanqa hiwasaqa akachimasanchientanqa ukama upanakanpej palt'atanqa hani umanaka sumsa yatiptati ukanaka utjaraki hiwasatakiqa hiwasanqa uthiu masuit'awi alaqpacharma katañataki tatitiesaqa pawaran qhipanaka akawara hutataynaqa upaqa cruzar hiwaway ukatsa kimsurut haqtawarakiwa hiwasaq yattanwaki upaqa alaqpachankaskiwa qillqatanakan yaticharakistuqa chakamaq Diosaqa hiwastaypinqa chimasan hakaski yanapt'askistu imaskistu yatichaskistu kutiwasaq Diospagartan huparoqa chalwatanqa kunsan shumanakar munapsmaqa aka qillqatanqa tatitu Diosana arunakapawa tatitun más revelación unist'enqa uka aka Biblianaqa tatitun arunakapawa kunhamatiqa aka arun qillqataka ukamrak paltanqa hiwasaq ortanu kanaksa amtayistut oración kititak lurañu kanaksa tatituqa oracionaqa ist'ituwa maykuti paykuti inasa humanakaqa ist'apchisma shientipchisma amwetat hanhamaki poqaskaspati sisiwmayniqa pero taturti yawastanukaqa poqasiwa maytasaqa tatituqa walt'ataqinaka ukampacha siñankapaqarakiqa tatitum hakkasaqa upara k'asht'astan upara palhaytana hiwastaypinqa orkasaqa tatitunar churitu samaraña walnayaq tatitu Diospagartqa walhamaranakanwa tatituruq yawasawaytqa walt'ataqinakawa naqa haqinakarwa qhananchta arunakqa ichasti nayaq walhilir haqayaqtuwa ñaqa k'achasiniwa nayan sarqañaqa takiqa nayaq mapisqatun maranpisa hakara Cristuwa chiwimaqanaqa pero haniw kamakiti tatitun kuntiqsiskiw suyt'atanaqa haniw wal hayamaranaka faltqiti tatitum sarqañatakiqa haniw nayaq asqarkti hiwañatakiqa porque tatituqa nar imituwa upaqa yanapt'arakituwa hani seis mauruq samskchiqa samanaq utqchinayanqa nayaq sarawa wiñay hakañ markaruwa purt'aqa Diosaqa hiwachiktaskiwani senayran puñiktanqa upaqna hiwasam chikaskiwa kunapachitiq tatur ortanukaqa tatitun obrapawa ukaqa kuntiq istkistu amuytanuki ist'askistu upaqa ma arunaku manakar palhaymanas tatit Jesusaqa hakaskiwa upaqa alaqpacha markankaskiwa ukata tituriawsapqa tatitun waqt ayptoqiwa hiwasaqa uñiqtanaqa taqikunsa nahaka waytuwa tatituriawsañanpi haniw k'arikiti kunhamatiqa aski ukamaru puqasirakiqa hiwasaq tatituriawsañana ukata ukaqa humanakaqa kunata palhayapas makamanakaqa humanakaqa yawasapqa ukat humaqa ukam yawsaskakitaqa alaqpacha markaruq sararakitawa
tatitoja cruzaban hiwawai wila puerta siwai o machtawa gesto gespiawa gesto huchana casa pampashtawa gesto humanaka katoqap hamukayaw sañanakha inas humanaka maqaw khanejan yawsap ksat humanaka yawsap ham tatituro hanio aka haqen arupakiti diosan arupawa humanaka shientip khatawa amen humanaka roga chikit apsmawa lepkham biblia orapkham kham tatitun hakan hakapkham tatito hakkasaha humanaka waqt awaqato qaphatawa human samaraña kusisiña utkan humanaka taki ma uruja sarawa khanyani hupampi ya japana akasip xewa que alaqpachi marcaro saranito o infierno charañ ukanaka amuit asata akasip xe pero hani kamagiti wasaq tatituria ostanaja kusisita wa alaqpachi marcaro sarawa khanyaneja tatituru khanyani wa alaqpachi markanaja tatituja munaptam wa taqemainiroja Dios saja kitanita namás pa munat sapayoqapa aka oraqero kitinaka tehupan yawsap ki ukanaka qespiataña pataki hiwasaq yawsaña sawa manaka hikhatap ham tatitun waqta awpha humanaka sarap ham alaqpachero wiñeja kañataki humanaka yawsap ham y bendiciones katoqapjanaki yawsan toqen hakanja katoqapjatawa chiqasa tatituna waqt awipasa humana kharoq purirakpan tatitun bendición pas humana khankarakpanay tatituru yawsapkham ch'amay t'asipkham uka bendición ha katoqasipkham kunapachita hakawra qatsarjapjataja humana kay khatapjatawa uka suma qespiasinja Dios auqueja Dios pagaraps manchitoras sanaja huma hakaskiritawa huma irpa prestawa tatito Jesús ar untam sasina nayah yaustua tatito Jesús nanakah katoqapjrak bendicionamja nanakah kusisitaña alaqpacha marcar por t'ankama tatitoja hilar quiere bendición waqt apqesti Jesucristo su tipjaro amén